erizoba ninkugira ngo ukomoroki ense ine bakama bayo iroko bashere iroko ronde shovenere gashi iroko rondo wanyo kacumureta iroko ronde kikuri ya mutwe niki iroko ronde noteganisibwa ki oruho butumwa nabakwenzura igigi kamba gambere bakampo buna bintu 2008 after 13 years natumwa. From that time I have traveled nation to nation but without owning the house but my first salary after the prophecy I was earning $1,200 per month. But when the prophecy follows you, obunabi bwana bukukora tangu noija kutahura jeje nari noija kutahunya rujunari yori yakora bakama bensi iwe byo rukora byona noba noyuzya noyana ko mwitaka embu yo kujya ngo ze kuhendeka kuba muhuko kupakasa za kusherra okuwa kubasa kwetereza tereze kayawe tereza umwana wawe tereza umukazi wawe tereza ubushwere bwa tereza buri kimwe cyona waheza kukitereza nubwo amagaraga ugarukuza kuterera obusimbya bwishema.